kan thian ten chuaka remra ta nen chia kanom ta chu kazam cheve em ringot pangpar an siam na puan chu athing deuh noka khuma chuan chaw ti sha chitina bok thlop mai keiro bathroom lama phein ka intifaya tui votin ka taksa phu ser chuan ka dai song the ma se ka bathroom kha ka ngai tak zet ka in bua zo lu shuk mol pa aka chwa chuan remra ta lo la morenga amuthil lo sha tumin dimte in alama ka pheya amit chu chinga amu tak takem chu ka shemya lo anar bula tika kutte chu ka wada thina rimruat ka ti chuan min chang lova lom om lutuk ka thom no chu thak watin khuma kamu tha na ka chaw bok nen rimruat ta po chu kai tho ka tum lo ti son ka kelama son mu mai ro se a in me tok cha kamu hil chep tia kan room kongkaron in hon riai re chuan phuzokin ka thau futa ma se francis select chuni in apa bula alamu chin nge ka shelo ma se remro ta ruma chuan khumte pakhata omveya francis amut na ni mel hle bok ngati ngei lamut lova boite ti pa in ka pan phei wata remro ta chu kai tho lo se ka du ni mut ma in apa in thon thumin shil china ati sup rewa ama te hi angawin ano swa boxia abiang tai te chuan ati keu zwal tak zet boite heta loi local da ya ho zan in chu kan bula mu ro ka ti kha ti pa in kanu lo phei fata ma se api apa in thon thumin shil don lawami ti pa a api en chuan zan in chu keiman thon thungai nom to ka shilang che o ati ta ka chuan abu ve ngata mu ro u in cha wang def ni ati nuwa room kongka kharin francis anen min chwa san le ngala remra tala chu mutuisia kan room light chu offin dim light ringot chu ka ona ka room ka ngai tak zet thala chu eng roi mai sia kan room a par da zara pan sia ka phone phorin status vel ke en kwal mai maya kanin nei thalak le min lom puina thu vel deuh fekani ke pon pani khat chu rin lu in min ti lu itlata wangin ka mang ve sham message pakhat chuan kamitala khop mai ihlimem ti te mai hi somte hne na changin kadonga thutta ma soilo ma se ihlimem ti thuringot po chuan ngai tua ti thui khop mai remrata ache deuh sut ta ka chuan kamu hil derwata khoma changin a thawani nge yang thoma risat sata light on mang selova dim light a chau chuan a mu theyem moni bathroom lama pheyani nge yang kamit kamenga bathroom light endana akalti ka chiang viau to ngati nge thole kher ni bathroom a hongri po chu ka shereng mu hil ang deuh chuan ka chivel sata kamut na lama lo kalani nge yang Daphne ati po chuan kamu hil der tlata engtin ma min ti bik lem lo ma se rei vak lo nuwa karin lo lutukin ka hnung lama changin miron kwa thuta ka phuzok thei ma se ka che chang lo chuan kamit ka ching tareng thawa ka hnung lama changin ka bula lo mutha amin kwa pa in ka pum vela zut riak le ngala hepa hi enge sha ni ka ngong bul vela nul thuak ka a tholum ham chin te chuan ka tho kan ti buaya ami wa panatak zet kain sum thailo mai donin ka sha engti thlenge imuthil de der thei kan enang chu ka beng bula ti supin ka ombora cham sala meng chiang to takkani khuma chang chuan kamonga min hol ang mai rangin ka thau op mai ka taksa hi khoile tum to ngai chu ang che shero reilo te bak ka nei don lo che ka ti khara ka beng ching anti ka hlawve tho sia achan chu kan room bul cha hi kanu ta room ani sia lomuro chadeu chuan ati supa kamudon lo ibula khan ti pa a lukham lak mai ka tum chu ka kuta lo chelwata khoya ngei mu chonga nga amit kausan a ka ti chuan thutlenga son ka ti le ngat
chadewin omla mu mai ro ati deuh faka ibula mut ka du reng lo ti pa in ka kal lui tho la ro par som thleng ka chiaranga kabula ilo mu lo ani chuan kalo shwai lui thawang che se chil zeta ti chuan ngai thadu lo derin kamu mak ka tak sakang nal ka shat nu rei vak lova khum dup taka kamu ngala la rem ruat mela min khoi su ti pa in kalo swalet ve fat ma se mi patha nge ne lo tak kani ka muya lo fo tum ni om taka lo kun lai takin asama kalo ke ka mudona ruaya kanin swal chu ni sia ka ha vek thei ka thei ang chuan ka hnik ve in ka sha a ka kut pahni chu manin engin nge lo ton ka shelo ma se anek tai ni in ka sha ka kut chu chonin kalu chung lam khumbanga chona chona a chon nget deuh ma ani ka kutana vong thei larem ruat ka huwa che mela ti pa in ka ke kaleng vaka ka ho velem lo che muro dam deuh zo ka ti chuan ka tho hak ka khut thi phe ro he tiang chang ka mu thei lawang ka ti sepa I chau chwani kha ti kha ni muwang ti pa in ka bula muwa a taksa chu ka ke in ka vatlo le sham amut mai chu ka hlawani ka kut hi phel turani shim chadewai mut lo chuan irai pal hlawange mingmang lawa ti chuan ka chelai ka top chot ka kut hi phel ro a shi om chadewin ka mu ang ka bana kham vekania ka ti ta ka chuan ka kut a soina chu lo phel vele mai boka ka kut tuai vutin le lam ka hoi mak ka ko nga lo kwa po chuan engtin ma ka ti du to lo kai tho su luwa remra ta ori ka sha chuan tho ta mai lo chuan ka ngai thlenga a tho dai to ni mel mase apu a u hi heta nge lo ti ve a ibula mu boxia Francis a chuan ati supa ka fapa le ka pasal ten ni to mai sia anin bia chu ka ngai thleng tuna tang chuan a u ni to lovin inu tur o anu ti tong che remra ta chuan ati faka thu a pe ni zok ma nu ka nei ve to don mi emi angkhan nu ka nei ve to don mo Francis a chuan ati le supa oni e chu wang chuan nu ti la thatewin pero o anu hi chu inboxing pui ve mi alo turania remra ta chuan ati le dapa kamu hilder reng thei to big lo bok nen ka tho ta ya ka phone sana ka en chuan da ruk vel chalani an tho ma pa fa khop mai a u lo tho to Francis a chuan ati supa ma se a hre chuak vele nge anu lo tho to ati nun le supa adu omreu takani remra ta hi ke aina upat ta ya akumza takiro ka shebik cha lo in noila ma tim deuh da yin ka chuka kanu le kamau pui ma sai te po chau kalaman lo om der to remra ta te hian nulan nei lem lawa mei chia an tam bok nen chulan ti lem lo te po nyang I thonam mo def ni kanu in nui sa nga ti chuan thonam me kalau ti ve fata me cheno pangte pakhat thi chau kalama lo lut pheya ma sai fanu ni karing ve top thingpui lumsa oma idu chuan in ro kanui na ti chuan kalau hnial vat thingpui hi ka ngai na shan lawa tuikan in zo ka nge ti pa in fridge om na lama ka pheya fridge ka hong che chu akong ka thon dai mai ehe ka ti thlave roka ka zak box si om ngai na shelo chuan fridge kong ka king chungin ka ding reng apoi lovania a che to shima fridge keima hian athar kan lamma mo lo ka ti tlata khoi kalo wali ang athar lak watanga yani hi kanuina ti zungzunga Francis ale remwa ta tipo chawkala man lo lut ve cha emi nu ka nei ve to sin in ti thei je ta ti pa in Francis san min lo kwa khera keipon anunga kalo chul ve da tat ringot no pang han ti hluak hi ka thiam zong ani si lawa e rong bol ma huan lama ka zukal lok kamai te po la kan hun ve to ang kanui na ti hnuwa chawka traina chuak ta ya
kanu hian huana nei ti ka hремia lo an hausa a adu te chuan a siam lo thei reng om sia I local ve du em nom lo ka ti a hre deuh nge remrua tan min som vata khoya mo ka ti deuh hu mai ka va chhuak har lok don indu le innu fa in local ve ru ati supa innu fa ati chuan engti nemo tak hian ka oma kal lo mayang ka ti ta ka chuan a chhuak ve vat mo thar tu ka chhuak ngal chu amoi lo e mai ba ka in leng anom ve le zeu zeu zel sia ma sayin min bem mi alo chu anuam lo reuh ka tia ma se biak ma sak ka tumbik chuang bok si lo ngoi rengin ati apiang chu ka lo ti pui ve zela kanu lo kal le ta ka chuan nuam ka ti ve le deuh Francis ala chuan ka kalbo wang ti hlau ni om fashion hian min zui renga emi nen vain fiam te che u boite nga tinge inui zui renga kanu pon alo ti sep kain fiam pe lo ati tat mai sia min nel ve ta chu lom om zok vo in le nak tuk chu school an chol ri mai dona karthara tengin school chan le lo lo mai se kan tia KG1 ani ve to don ania Daphne apa hian a thla china an nakal pa hian apunen kanin lam chok le china emi nen hian an kalna in anga achang le emi pa hian an pani in alama azo che lo deuh china beinun le ma se pui kan ti lem lo school nel na shim shim kal vero se kan tia an miss den fela an shithiam lo zoka emi ero a u deuh to a an class in angma se ani hi chu athiam dewa kanu bokin ati zungzunga an thua ka in thathle ve deuh bokalom Francis hi chuan anu a chhun te poniang atet lai changkha na fing vak lo shim shima anu chhun aniang apa a fing bok sia ma sai na ron ti ve tang nge a ma se athil soi ro in meya nei dewin ka sha fin lo wang ani lo emi po engani big chuang hlei nem boite ai na upa deuh zoka an kum te hi ngai tua ta che emi boite te angrwala ni khan boite ang che ni kha emi te chu kum nga tling to lom iti om ang lo e maya kanu bokina ti le a an monu a fel vak lawan ti kha ka ngai tua chuak rum mai alo dik don ani hi oi ni zan kamu manga pasal mel thatok mai ka lo ne ya ti pa in remro ta naw chokalama lo lu ta Francis a chok kalo pek lai me kanya I pasal tur chu van duai veang nang hi chu I thoveng ve si nu pui tla ki ni lo kanui na lo ti fata nu iti om ang lo e mai tinui nui chungin kanu vanek deuh tal tala remro ta naw mei cha te hi phiran nia tu zok nge ni ka she thei mai lo somte tenen college khata an kal ti ero ka she thunga kachung ko thar chu an mi zia amaklom don khop mai I thla don mo ani chong ka kalsan don che unia ka ti chuan min en vungvunga kan na hi chol san mai ka du lo training har sat tak kapal tlang nu a mu ve thei chau kania remra ta chung te pon min she thiama nakal zel an phal ri a alom om inge Francis ka kaldon o itifin e zo vekla ka ti nuwa ka bek la a chwa mai ka tum chuan milo ngak ro luwa kan thla zo a ka thla ve yang che remro ta na ti supa angai ka soi zo man lo kalang u atile muksia luwa om ve ring bok nen nial ta lo chuan kanin zui chhuaka apa school ka kalpe lo e motora kan chuan nuwa lu anati bui puya apa hian luwa ati tlat sia keipon lu a ti zeu zeu ka ching to scholikal lo chuan keima angkai ni ve thei don lo police officer ni du kha remro ta na ti supa an school a hlavak lo bok nen kan thleng vata an zirtir tu te ang classroom pon an lo ding bok nen karo le ti pa in remro tan an classroom kot thlenga thla a keipon an school bul changin kalo thlir reng lu chu amen deuh pui puya a chap mai donin ka sia ka khonga ire ulutuk lut vatro min lo kalpel pa remro tan ti ta ka chuan kalut ve fata kan tlan chwa nu chuan glass atangin lu chu ka va ena
a chapani nge yang an zir tir tu ten an thlem nim mai in ka sha iti khongai thak rewe a kan tlan fe nu po chuan kalangai tua reng khongai tur omlo ama tan vek ati mok mai bok sia karin ain lua hi a en kol shama ati hluak lem lo emi nen anin swal changpun a chhel ngai lem lova emi meichha ti taka alo no deuh zawk bok nen lu a chuan voi khata nek pon a chap ngal bui pui china emi nu lung oi lo thei chin khop mai ma serem ro ta upa birania engtin ma chona tingam bik lo kan na tho na thleng min thla a motor atanga ka chwa don chuan ka kuta lo chel vut enge ka ti deuh ho mai ka kuta sang kha thi ron da ringota enga tan nge ka ti chuan chunthil eina tur ati chave mai boka angai lo ka momo lo poisa te chu ka nei ve reng ti pa ada mai ka tum chu lala chukro na ka tlai don ati le ta ka chuan poisa chu ka la a ngoi rengin ka chuk ve vat chutia min pedu ni te chuan ka nei anga ni mai lom ka tlai don te tia aman ka tha ang che ti wanga ni reng sia ka scooty la ka u te khal turin ka da dai box sia kan na tho na chang hian kan ina hlavak lova ka va phei dai jok don emoni rin lui po lo chule wang to a pasal nei thari chu iwat lai thei ta ve jinglama inchen na deuh thina ni lo mo ti pa in min fiam zuk zuka ingai to na bol hlo ni chu tiang engma kan la ti lo kan ti lo bokang Francis school a kal ve to sia a form no le a tiffin siam vela ka boy ve deuh to a ti pa in abula ka chu thlavata kan na khoi tur po ka chol rei to bok nen atam khop mai atai ping zong heta ka tianga asiam tha chu in lamati turin hon mai ka tuma kami thla a luate kha lo lang le china ka khongai reu tak takani khatiang em khan akal pe lo ti kalau shelawa zinga khan school akal pe lo thu chu asoi ve nge ya khatiang ma hu phur kha chu ka ring lem lawa defni min lo puilok theyang em moi zwala kan tho pui pa ina ti chuan o enge ni ta ti paina omna lama ka pheya ka typing board thi chawak lawa han en ve shim shim te a ti chu ka en sak maya kan pola rau chuan athiam ve pol kania midang pon boinan nei chuan min ko ve sia I typing board thi achhian ni lo mo moi zwal kan pu te shil zok mai la typing board chia tak hi chu ka siam thiam cha lo ka ti chuan a lo o ve fata a typing board chu man thei lo shim shim zok moi zwala kalta ka chuan keipo ka hnalama ka let le wata type tura tamboka ka ha deuh don ti na ni mai rin lui po keima wangin ni ni vela chola ani po na nga ve reu khop mai ka phone lo redeu chen chu ka ena kanu remra tanu ni wang chuan kan nati lai da ri in kala a poimo omem moni onu kala krwalin katisep e defni ilo hodona inu te inami chame lo hon pheiro o inuin chame ka le kep che utia ilo hon phei ngal mai don em ni ati ve fata o apoi hleinem kalo hon don nia ka ti nuwa kola da a kanu chuan eng chame nge lo le kep reng ni kan ina kalpani mai apoi lo zok rin luinen chhun thil ei tura kan chwa chuan rin lo lutukin kota somte a lo ding le hlola ama puna lo kal chi a tuna engti turin nge lo kal ni defni kan kalpel chep tia min awa wang chuan kan ding chota somte heta engei lo ti pa in ke en kala I chat lo en che ka du mai mole thilin ei do na mi keiman ka chui tang chu ati chuan ka lo hnial vat somte local photo su o midangin pasal ka nei to tin sheveka amoi lo chadeu chuan ka ti ta zoka ka thin lunga ero somte hi la om ve reng hetiana tak tak ka chung khum chang te hian keima po hi kan na tela shi om ka ti ve lu tuk thil ei ho chalom ka soi ati chuan ka chan ma in lo ka ro somte
Daphne thil ei cha nia a ho lutuk ho kalang u rin lu in a ti ta ka chuan nial du lovin restaurant a kan in zui lu ta kan chol chan na ni boka anei tu te pon min she chang ve to a somte po lo kal nguna mi an chai le zeu zel ma serin lu in anin chen to Daphne te chuan pasala nei dai to lom kan chamba ni ve to nia a lo ti fata somte a ke en chuan a mela nat nak ka mu the kan thil cha ka nei mol mol lain kong kalama chinga mi palo lut ka mu chuan ka ang pam mai heta enge lo ti la ro par ti pa in kan do kan ma a tak ka dinga engwanga ka ming puma min ko za hinge ni le enge a oki ang cha chuan ka lo ti ve ya min lo zui ro chang deuh bola ti chuan ka chian ti kamel zok zok ka a form hark zong zong nen midang chuan min en du tak zet boina a chwa tam ka hlowa wangin ngoi rengin ka zuya a motor da na kan thlen chuan ngoi rengin ka kuta box pakhat hi lo da a chunga om ka en chuan ei tur tui nai tak tak a tam khop mai hemi min pe tur ringa thian a local wang wang ti na em ni hi inge a ti pa in ke en chho ha a motora chut pa in min lo en ve reng chuni in i mu thei lova mi i du le ui i pedonia a ti muta a thin rim da yem moni ui kan kol le nem ui om si lova nang man ei mai la karun lui kher chak bok nen chutia ka ti chu lo ding soka ei du mi a ti chu she thiam lo zetin kamel ha a meja zuk lai chu kan bula bol hlo boma chona paya karin lo lutukin ka muya lo fo pani chu ami fo ero adam em thung si ka mui chu a hne dok dok nim mai in ka sha aron ti dan thut chu ka ham hai bok nen che chang lovin ka om renga ka muya min fo na thla nu chuan a khi suka kanom na lai hi motor park na mi tam vak lo na ni hlau zo kan bula othian kharanom ta ka chuan kan hoi fata somte le rin luiten lo ding reng soi mai tur she lo chuan kanuya remra ta chuan intita tu si thian ka konga ran ko a ka chi pa a fop kher bok nen somte thin rim mel chu ka mu mai lo shi om ka ti hle bok va phei to ro ti pa in remra ta chu ka ena ole tlaya ka lo lamang che ti pa in somte chu en le khera he pa swareu zia hi akal mai do ni moti lain kalama lo pheya ka moya lo fop le zeu motora atlan liam chu ka tho huai the lutang somte kan lu san che o rin lu ina ti chuan chang lem lovin a bike om na lama phei da ya chak zetin in khal chuak ngal a ing chunge mun sha ni kha i nim man si lawa kalo pek sak ringot che ti pa a rin lu in ei tur min lo pek chuan kalo la ve fata remro ta thil lo ken chu thei shi sel tak vekania rin luinen kan eya atui reuh phian le ngal kan thil type tur ang kan type zung zunga in lama siam rem tur hon tur kan ni boka a type ringot chu ka zo ve maya a siam rem tak hinin oma apei lo bok remro ta ka ti tir vek do ni muni na zo lo pon dar nga le chan ve ya chuan kan khar vek to zela keini po ho turin kanin khung fel mol mol pasal nei kani to sia tlai dewa ho kha nuam si lawa kanin lama chau ka tum chu remro ta motor ka ma a takaron dinga atlai deuh to bok nen keipon nyalem lovin ka chuang vat kanin lama kalok ro o kalu rwalin ka tingala a sunglass wa zung zung nen a chhelo reuh lutuk midangin an star na sa po kha a om lo shan lo achia thi chu a chhelo velom kanin lama po rei om lovin chome kan lam hnuwa kanin khal ho fata in kan thleng chu Francis an min lo pan vat anu min ti hian engtine moni hian ka om tlat peka anu kani mai hi mak kala ti ve emani chei ei to em ka ti chona lo bu ve ngata chau kalama pheyin ka chome hon chu ka da a
ma sai le emi te nu fa pon de khan lawin zir tir me boite le khazir turi nei ve em ti pa in ke na o a kan homwa ka a ti ve rewa in chungai pa oma I homar khan ti ve ula o api ka pui lokang ka ti chuan min nyal lovin asila ya la a akal ve fat nu ti turala omem ti pa a kanu omna lamya ka pheya omto love hanin ti fai dai ro inu chome min lo le sak chu naktuk lama kan siam mai don nia a ti ta ka chuan in chunga ka chau ve fata remra ta po lo in bua zo diam to Francis sa homework ka lo ti pui me ka ti buai lem lovin bedroom ma ka lu sana remro ta hi mi pa ti taka mai phi na po nei sang lem lawa in bua sa bon ta phi ni mai Francis sa engin nge maya phi sakti ka zo la in tuin ati chin mai sia face wash in na phi sak ngai lo waniang bedroom ma tangin in thak sa dia min ka chua ka maya cream vel ka hnoi thuak kanwin Francis sa lo bol diam to bok nen ti tur fa ko omlo Francis ate pa fa chu anin zir tir zo to nyang boite po kabula lo kalin mi anek le to a ehe khoi mo boite ngatingi ban hi ti paina ban chu ke en saka aduk kul mai ama ngore sia alang chiang lu tuk ringot nichina khan emi in min wa a ative supa avan vo na om che ve engin nge wak che a ka ti chuan betin cricket kan khel du na achak thei si lowa betin min wa a ti chu ka fapa tak ni lo ma se kalung oi lo pui reu lu tuk ama te hi fel reu sia khonga I lo thei ani si lo remrua thei lo ente akut hi dam doi hnoi saka ngai ani hi aduk kulalom ka ti chuan a lo phei fata adam le mayang mi pa lo mani khatiang mai ati ol sam et sia ka thin ri mazual so ho lo ka ro boite keiman ka hnoi sakang che ti pa in dam doi bom kanda na lama ka kai pheya ka thiam ang to kina kota chuang ka hnoi sak ve ya aduk anisia hnoi ture ro ka shewak lo aduk lian ro puisia emi chuan alo wa vona om em aru te vutya kang ti hlo oma lo mole chu ei tura kan chuk thleng chuan remrua ta ka bedu lawa Francis hi remrua ta fapa ni kher lo po ni se ka duat thawin karing ama te hi ka mu tir phata chang khan ka ngai na ngala a fil lutuk te hi ka khongai zo chu ei lain emi luai wami remrua ta na ti chuan ke en zoka a mela ero a thin rim lo ka shelo ai emi chuan ati zoi sepa do soisu luai wa em atile nguta remrua ta nawin ngatingi wak ringotang ati chuan lawin rol su ka belo che remrua ta na tile ngut o aman min chaktir du lawa emi chuan ati ve tangi nge a remrua ta achong le karin nen engma soi to lo voto su o emi luwa khan na ti ve nga sin lomi remrua ta naw phir te zinga angoi choi jok chuan a ron ti ve te hlola lomi jok hi chu college kal to lawa in lama ke ka siam china beautician lama tui bok nen tuna azirpa renga zan lama le a ol changin ke ka siam boka a boy ve thei khop mai a unaw nu kimi ero college lakala ani hi chu ala thoveng ve vet re ulutuk ma se a fel rewa a tong du sia komanuam ka ti jok ikham to mi luan cho ei tak lawa chuan ke en fata a bungut mai no pangte ni si yana chong te ma a in thlashung ka ti mai hei wang hian ka khonga ilo thei lo chin lomi chun ve deuh nge kumlia chuan no pangte chuan zo nan nga thin nen ani chu soitura shengai me ulo lu alo ka ro remrua tan ka ding tur cha chumin nam thule a kala kham cha lo bok nen an pa fa chuang ko tanin sil saka ma sai po lung oi vak lowin ka sha remrua tan emi zo wange lomi a hau wang jok po ka shelo
chu ei khama chu ei navel mei chawin kan seng fel mol mola udef ni ke man thleng kalo silang o lomina ti chuan kalo hnial fata ma se ti lui tlat sia ka hnial ne le ngang lo ama na sil le tangi nge remro ta naw te hi chu an fela ma se anaw mi pali anupui te hi kamil vak theilo ma sa hi zokhian apasal hi ti swal fe kaniang ka ngai dan mai mai ania lomi te una wan fel viau lain kanu te pon ma sa hi chu an en liam tapin ka sha chu eina po min ti fel pui lo shim shim nge mothar ka ni sia min ring ve deuh te po niang ka pasala chung te bula hun ka mang tam thin silawa remro te po lung oi vak lo ti ka sha ma se du wanga nei po ka ni lawa ka hna hi ban san turin min du ti chu ka shebe reng ma se har sat tak ka mu ni ve ya ka ban san mai mai bik lawang vo in lam chu na kan zo ma a dar thu ma kan ho ta ya remra te po ka shil lem lo tlaya hian min lo lam thina ma se vo in chu kan ho ma ta sia Francis sapon min mu rualin min lo pan fata anla te de boka choma lam bak school an kal ngai lem lawa api le apa po hiana an valam zau zau chin ilawa ho ma ve khothi ma ba kilo ho ngai si lawa ma sai na ti deu khera a chong dan kher kher chu ka ho ve deu nia vo in chu kalo ho ma ni hi kalo ho har viau chuan tui moni khan min lo hek le emonia nga wain tai phei chu keiman e rong kalo bol don nia ka ti nuwa kan room lama ka chho san ta da ya kanu po a huan lama omle to niang kom thlanga huan za vak lawa nei ve ya an tha ve chan bok ne na kal ring mai kain thak lai chuan ruma Francis alo om ve ringa e rong bol turin ka chuk pui ngal ilo ho to ni mo def ni pangpar tui kan pelokang ti pa in thila soi chawa atop lama soi phei chu ka she phato manglo artui khalo chhum la lo bairo atim mai in ka sha an chung ko du dan hi mak thei khop mai asoi ang chuan artui chu kan vaya in dai chu ka chhum chawa cho chuang in chu me dang siam tur kala chuaka ma sai po chauka a lo la lut lo shim shim ka du zok dai afanu adwat em so lo duat le hliau hliau se ni mai homework ti tu em hlua ka ti chuan ti lo alo ti fata apa lo ho huna apa in ti puile mai ro se apa nen hian an zir thei pe khwalum deuh boka chaukalama fenanda si lo nen ka thlan hluam to mai chome a thei ang ka siam zung sunga ni zan lama remra tanen khum in chu in kan ti buai zan khwa deuh tho anga ni sia kamuta chuak reuh lutuk remra ta lo ho ma in ka in bual fata ka in bual chung in Francis sapon ngoi ring in khuma ka phone alo ena kumli cha la ni ma se buai pui em ngai shan lawa amai na tlei ve thei lutuk ka in bual zo chuan kalu shumol mol chungin ka chuaka remra ta po khuma lo chu on dwai mai alo ho ma ve reuh lutuk dar thalang ma a thu in ka maya cream vel ka hnoi mol mola remra ta pon min en reng ti dar thalanga changin ka mu thei nu in noya apite bula phone ke en don ania Francis an alo ti chuan kalo ove maya ka thom no hak tur ka zon mol mol lain ka hnunga remra ta lo tholum deuh ham hama kal ro kain thak don ka ti chula ding ve tlat kain thak don milo en su ti pa a alama ka in her chuan ka hmuya du tho zaten alo fo pa thom do da na chung lama min nem lu ta mak tak main hetia min fo hi chuan nuam ka ti ru ve thei lutuk ka hmuya a fo na tha hnuwa dim te in ka khabeya doma ama en chho turin min kwai da ka ami ta ka en chuan chik zatin min lo en ve reng engma soilawin kan ngoi renga remruat ta naw obetana ron ti chuan remruat ta ka en fata chana tum lo nge moni remruat obetana tinun le chan tuma ka ang zuaw to remruat ta na lo hup wat thom no da na room te deuh kan ne ya
biruk nan po thareu lutuk chang ta che zoi sepa ka ti chuan a hmuin tong lo turin min ti fat ka ko nga wan ring boxia kanom na chu lum tak zet obeta po akal mai do ni moti lain thoma la risat sat renga ka hmuya du tho zeta lo fo le nuwa ka ngonga fop le a ka lo tho chuak khap ma se re ni lo min thla in kan khum omna lama pheya keipon ka zui chuak bat he thil hi ami izon ti pa in obeta churem ruatana en kara akuta memory card ang deuh hi kinga min lo pero obeta na ti chu rem ruata nui suk mai anom dan chu she thiam lo zetin ke en renga rem ruata naw din na lama pheya abeng bula thila shil nuwa obeta thin rim mel chu ka mu mai lo eng thil nge shilanga a thil ken po chu pe ya ma se obeta chu la lung oi mel chuang lo ruma tanga chua nuwa kongka na setina khara remra ta inti thei mel chu obeta chu nei ila ka ngei ve ngotin karing eng thil nge a ka ti chuan ka omna lama lo pheya so ta kan thil ti kha kan zo phot do na mi in thlak na room lam thlek zau pa a ti chuan a oma ka lo chum popa zaklo lutuk mai ti hlakin ka kalsana ani po bathroom lama lu zui ve ngal kanu in cho ei turamin ko nuwa kanu pa in kanin zui tha a cho ei kan siama kan cho me kanui na mu chu aming deuh ko kin ka sha he hi eng bai ngi adef ni ti pa in min lo mel kara artui ni chin kan artui khalo chhum la lo bai ro iti in ka sha a ka ti zoi sepa o ka lo sui chang lo dewani chu alu khalo chhum la lo da ro ka ti jok mole Francis ate hian alu chuman du lu tuka kanu ina ti chu ka zak lu tuk ringot kawa kapaten omve boxia lu alian du khop mai a ei thei mai hi atui reu phian zo kani hi kapa in chu bar mol mol pa ina ti supa Francis sa chu e ka siam sak nuwa keipo remra ta bula thu in ke ei zui ve ngala remra ta la chuan do kan noya kamala zu ta ake ka pe china a shedu loader tat boxia vo in hi enge mo sha ni ka artui bai chu keima nge pon tui ka ti fak lo artui chumani hlau zo ka bai dang lo siam bet lo pheila chuan ka za na zwal fiawin karing remra ta te chuan ingma soisel lawin ngoi rengin an eya ma se akutin kamala zut rengi ro ka du lo khop mai ka omda na ti dang lam vek vo in chuni dang ai ni lo ho ma ni mo def ni inui na soya kapai na ti chuan nia na tam em lawa in lama ka hon na sa thei boka ka ti chuan na buve nguta pasal nei to nu na tho le hi chu amoi vak lo kan pasal chung te hian min shethiam angin lang thin ma se aruk tak chuan an ngai thei vak thin lawania obeta na ti to a annu pa hian min kheira na tong hin shat riawa an eng poinge ka soipo ka she der si lo chunzom zel tur